Kallid sõbrad, käesoleva filmiga me püüame dokumentaalselt kinnitada Narva Eakate Liidu viimase 3 aasta tegevust ja puhkust. Film on pühendatud Narva Eakate Liidu 25. aastapäevale. Head vaatamist! Добро пожаловать в наш музей. Меня зовут Анастасия, и сейчас я проведу для вас обзорную экскурсию. Чего? Нашего кабриолета там нет? Пока нет. Ja tegid koos filmi, millega nüüd täna võib olla praegu nüüd näitab, mis meil siis kontsertreis oli presentatsioon. Nii et saame esimest korda näha. Kõrvaga kurat, et sa midagi kuule. Tüdrukud, vaadake sinna. Итак, мы с вами сейчас остановились перед планом острова и города. Остров Котлин, город Кронштадт, порт Кроншлот. Да, ну и здесь, да, кого? Лучше слышишь. Вот уже женщины говорят. Mändrametsas Pärnumaal juhhaida, lasti vanaga rumaa juhhaida. Ja, palun. Nii, kõigile tere! Pensionärikoondise juhatus ees, siis esimene seekord on Koeru vald, see teab, kuhu marssida.
потом видео увидите. Sellepärast, et 1700 nagu venelased ära vallutasid Petersburgi, kuid pidad ära 30 aastat. 2 tundi on aega veel, et... Mis ma ei tule? No ei tea, ei tea. Ära mine maha. Ära mine maha. Можно рассказать, давайте я вам помогу. Merevad on vabad ja võimsad pühavad ja kodurinna metsa relvad kajavad. Esimene tülimees sõidab siia rutta, meil kala hakkab kahtama. Сейчас всех пересчитывают. Пересчитывается, да? Теперь видно, кто шатёрный секс. Первый секс. Автобусе нельзя показывать. Это туда ехали, я снял, а теперь обратно. Хочешь посмотреть, какая у нас улыбка? Это вы сами посмотрите. Личного, то ли имеется в виду, чем мы занимаемся. А мне Таня сказала, я послушаю. Да. Lõuna-Venemaalt Nikolaevist välja Kuelaga saime sealt. Hästi pikk, siis ma ütleksin veel paar sõna ette. Verevätten murinaga ketrad tantsu koorsusti. Nobedad on tantsujalad silmis naerun sädeneid. Tantsi saa, polkat vassinus viga. Tantsi saa, polkat vassinus viga. Tere tüdrukud! Teisel kalpi mere, kus väikene kitkusa, lõhinga võtta järel, teisel kõrna. See oli enne muistena, kui ring sai roojad viirumal, tal nimeks anti Narvalinn ja uhkuseks sai Vanalinn. Pole minul lapsekesta, pole minul kassikesta, pole minul koerakesta, üksinda pean elama. Väga toredad ja me tunneme uhkust teie saavutuste üle. Soovime edu ja tervist lugupidamisega Narvamaa juhatus. Знаходиться ситуація лише саме зараз.
Kenad, noored ja tarmukad. Aasta 2016 saab kahjuks läbi. То есть вот эти стили доходили, проходило какое-то время. И это время, когда у нас здесь 5% населения составляли прибавление. И здесь мне хотелось бы, конечно, представить художника. У нас зал выделен. С другой стороны уже картина представлена. Здесь у нас они вот этими портретами красава. Очень интересный зал. И там столицы именно в Нарву. То есть они хотели на постоянной основе переносить собственную столицу именно сюда, в Нарву. Давайте начнем первое занятие. Делать вот такой, потому что это первые вопросы, которые возникают. Видите, у вас здесь вот, я еще показываю, это я потом расскажу, что это такое. Вот. Значит, обновление сейчас запишется, сделать людей. Да. Будет красный крестик. Вот видите, Экадели. Вот, нажимайте на Экадели. Korpus on toimunud juhatuse koosolekud, kus me oleme lahendanud kõik. Mõtlen selle peale, et see maja on meil, nagu öeldakse, nüüd ei ole veel. Mart Pungale ma vaidlen kohe vastu ja väga põhjalikult. Sellepärast, et ma küsiksin kõigepealt, missugune üritus jäi ruumi puudumise tõttu toimumata. Meil on kavas meisterklassid vaba õhus mais septembris. Elame Eesti Vabariik. parasjagu omab ja mida selle numbriga väljendatakse. Tere! Tere! Head vabariigi aastane või? Jaanike, tule siia, muidu kaod ära. Tere! Tere, tere! Eit pühi! Tere!
Maar. Oi. No, niistä. Tule siia teiselle. Anna se lapakas käy. А вот что-то есть минуточки, пожалуйста. Остановимся всем и расскажем о своей пижаме. Tot, ei ole teinud. Noh, hernesupp. Värtnad kõpsutavad varvast. Meesansambel laulab kaasa. Johai Tii nii tantsu saadab. Juhendajaks Kalina Voronova ja Aime Kala. Kohe algavadki nende palad. Neiukesed, elakesed, kullakesed, kallid, tulge, lähme tantsima. Jõuakesed, tillukesed, tantsuringi kaunid, teame ka nad sinna pole sammuma. Hakkame liikuma, lähme üles kiigemale kiikuma, tuhatulist jalaga vastuma. Tantsuleme nii, et küllalt saab neiukesed. Ranged reeglid, oluline, et sinna sooja õhku ei kanta. Aga kõik on valge. Tuli ümarrukas. Ja siis selles milles oli ka asi, et päikese kiir on kogu aeg kirstu peal. Ja ka autos oli inimesi. Siis seda Еще раз. Улыбочка. Väikse patareid, jah? Tantsulust Viljandi sõpruslinnad Valmiera Lätist ning ansambel Johai Tii, aga Värtate juhendaja on Aime Kala.
Teiukesed ja lõkade kullamehed pallerid, kulgavad tantsima. Jalakesed tillukesed jooksevad nii kaunid, saame korra linna poole sammuma. Südameis ma jäin, kuid sa ära mõtle, et tervise on mul. Küllap ma veel näitan, et jõud on mul. Иди садись на колено. Где у нас будет утро, где у нас будет весна. Мужчина готов уже идти на охоту или рыбалку. Здесь у нас очень-очень быстро становится очень популярным. После этого стали развивать рахварин. И это... Со школ надо всех детей, как говорится, уроки ботаники, биологии. Уроки естественно. Tere päevast! Narva Eesti Seltsi poole pöördusid politsei, piirivalve ja Päästeameti töötajad ettepanekuga korraldada ühine kadripäev. Мы пришли к вам поколедовать. Ой, Дедушка Мороз, здравствуй, дорогой. Родилась елочка, в лесу она росла. Добрый день. Кто не приехал? Иди сюда. Подождите, вот так. Главного-то нет. Да. Меня можно. Как это так представить?
üles püüne peale ronima, sest seal saab olla tihti ja palju-palju.